asikhohlwa mntwana ophinda ngene uyiqhawela kwaZulu futhi umuntu omdala umuntu wesilindisa sibusise kuyena ngaphezulu kokuba esolwa noma ithini kodwa ke nanti icala lisekuthenini ke abantu bonke abawosopolitiki nabafaka amakhala lapha ikakhulukazi ke lokhujana lo yabona inhlaka lethohlabisa yabona faka amakhala lapha iphazamisa umuntu omdala akakwazi ukenje ubudala bakhe akakwazi ukuba umuntu wezaluleko uhleli zithethe ne yabona lokho njalo noNtuli ngapha Mphemba ngiyakuthanda futhi ngiyakwethemba ukwazile ukwenza izinto eziningi kwelakithi enkandla kodwa manje musufuna ukuvunula ngechilo uvunule ngehlazo kwaZulu kuyabatshazwa umuntu mayehloba ngehlazo ukuhloba ngehlazo lokho kwenza uMphemba ukhombisa ngokusobala okungasazi isiZulu nongazi inhlonipho yethu nomango wethu thina njengamaZulu aseAfrika iseningizimu futhi njengabantu abakhulu kulelizwe kuyichilo ukuthi nizothatha umuntu omdala nimthumzelise nimgilise imkhuba nimqhwakelise umuntu ophinda ngene more than 50 years ekhuleke phakamisa isandla ethi wena wendlovu ekhothama emdala enesipiliyoni bebancane ababusayo beyonke into kodwa elokhu ekhuleke njalo ngoba ekhanda ilegacy legendary of the Zulu kingdom and the Zulu nation umntwana ophinda ngene awukwazi ukuthi imisebenzi omuhle kangaka usuwenzele sawuphona amageba seyinkashana enkulu ngakamenzi yaphoza umlazi angameva so dlambe kusabudolweni bese uthe insukwini zakho zokugcina bese kuyima uthatha yonke amandla akho aphosa olwandle ngenxa yabantu abaseduze kwakho abangalungile abantu abaseduze kwakho abangalungile ngoba njengoba ngilinganise ngesigaba sokuphingwa ngenkulu nje konke lozo sizulu ubaba wethu anikwazi ukuzongena phakathi kwethu lesehlukanise nobaba wethu umntwana kwaphinda ngene ngenxa yomhobholo nama egos enu njengosopolitiki if you want to be a politician you must be a politician and be principled as a politician Mphemba if you want to be the politician wena sinoko sakwahlabisa lo kujana labesinamnam lesi lo kujana lo uba lo isijingi lesi ulokujana uhlabisa yabona uhlabisa yabona wena hlabisa wena umongameli wenkatha ayikho into eyiyona nonsense nje futhi ukukhuluma nje ngawe ngizizwa ngehlelo isithunzi nje mangikhuluma ngawe uyilutho nje you are nothing yabona ngono ngisho lo wakithi ngiqoqwada lapha njengoba ngihlobe ngehlazo nje uhlobe ngehlazo ngempela Ntuli ngiyakutshela kamanje futhi manje eke ngibala magabele esihlangu sikayihlo njengamanje ngiphe kwakho Ntuli ngoba uyangiphoxa kanti mina ngiyakuthemba njengamholi uma nina benifuna ukwenza i-counter attack yamanyala enziwa i-ANC ngoba i-ANC ithe mayifika ithatha ikhingcitshwayo lapha na ke uthungulu beyivele lezi zindlu sibizwa umntwana kwaphinda ngene kodwa uma ngabe sekushintshile kwabizwa ngekhingcitshwayo kwaziwa ukuthi isilo esingapheyi kwazo zonke izilo ezake zabusa phansi komthunzi welanga emveni kwelembe likaMenzamolo ngokukhalipha ngoba umlando wesilo ucetshwayo uwelama okashaka ngobukhulu nangobuqhawe ngakho kuyichilo ukuthi umntwana kwaphinda ngene angavuma ukuthumizeliswa zingane ayokwengama umhlaba usufafaze waniliselwa ngegama lesilwe esingqophamlando bekufanele ahoxe athi umntwana isiphimwe ngenkulu noma laba uNtuli mayifuna ulungisa isimo umonakalo wenziwa amanyala enziwa iANC uNtuli bekufanele ngcono nanku umhlathuzi uphethwe insizwa ukuncinda lenkushela le email lapha na ngazi lo insizwa yaseMalawi ephethe lapha ithi mina bekufanele okungcono ashintshe nomkhandlu noma kube khona kwenzayo lemkhandle emncane engaphansi kwekhwicetshwayo ehlonipha umntwana waphinda ngene noma ngisho isithuthi somntwana waphinda ngene asimisa ngisho emhlathuze municipality enze noma ngabe yini
mayefuna uqambulwa nje ngumntwana ophinda angene izinto ayithandayo kodwa hayi la osekuthinta ekhona isilo bese ezoqhwakalisa igaba lomntwana uyamphahla. Okwesibili udlala ipolitiki eshibhile uphindisele kubi ngoba lokho losiwayenza lamanyala asifuni thina no Mangosuthu highway abasoze futhi bawushintsha hlobo abahamba okwenza itrade zangoba noma bethi ingadi zabo ngomxhege bethi umxhege garden abethi noma ingadi naka abaphakele lamaphara ahambani wetha wona amaphara ningashintshi iMangosuthu highway ngoba umntwana ophinda ngene uyiqhawe nomlando lapha kwaZulu. Ntuli Mphemba Khotitha kaDlela ngikunikeza nje inyanga yodwa yokuthi ulungise lo monakalo owenzile ekezweni amaZulu sawuphuma namageba Zulu umnyama ondlela zimhlophe nothi nofi navelani nothi yini enophinde nihloniphe uma singavumela into engafanele yenziwe thathwe umuntu omdala esimhlonipha ngaphekwa amakhosi amaningi akabusa lelizwe umntwana ophinda ngene azosetshenziswa zingane ezala zifeze inhloso zabo zepolitiki njengoba bebanga nje laba benukelana imlomo lo uhlabisa noNtuli lo omunye uza nensila yakhe nomunye uza nensila yakhe bakudlala lapha ngamahlombe lapha bayabanga babanguphatha inkatha base bebona ukuthi ke manje ke leya kithi ngoba ihlakaniphile ethi ke ayizokuthiwa la umhlakise nje uqala bengamenywe ngisho ukumenywa kuleya mcimbi uyisisile yabona. Ngijabule kakhulu mina mangibona isilo samabandla onke singabe khona kuleya mcimbi kungithokozisile kakhulu lokho ngoba ngempela kuhlonze ukuthi ngempela lo mcimbi uyiwo ubalekile ukuthi umntwana ahlonishwe akwaphinda ngene kodwa wenze ngeqiniso. Akekho umuntu ongazi ukuthi umntwana aphinde ngene usemdala ehlakaniphile njalo eyiyo yonke into kodwa akakwazi ukuthi bakwethu asetshenziswe zingane eyizala ukuthi abulale ilegacy yakhe abulale ikusasa likaZulu abulale umongo kaZulu asewakhe kangaka aphinde futhi azobulala ngempela ke izizukulwane ngoba undlu lenkulu oqala ukwazi uqhwakela esihlalweni ezilweni ezimbili ezintathu almost ngenxa yokuthi ngendlela kwenzeke ngayo more than 50 years umntwana ophinda ngene ekukhuleka esiphathele kahle uZulu wethu nangenhlonipho yakhe nangomlando wakhe nangontobeko nje yakhe lokho asoze sakufela matha kwaZulu. Ngakho ke siyakubabaza ke sithi ke Mphemba unika inyanga yodwa nje ukuthi ukwenze ishiphi ke lezi zikakhongolose undunankulu wenzeni ulolo inesi lelikhulu libele singisi ayifagugu lekaZulu lapha kwaZulu Natal lelapha lento nayiqala kudala ondebele bekhuluma bethi sine province negama nesibongo bathi akukhishwe uNatal akukhishwe uZulu kusala uNatal kwazi ukuthi isigubhu lesasiphethe iTheku okuthiwa umlaba that was 2004 undebele esho njalo bese kuzothi lo wathi phethe iTheku wathi thina sinedolobha elinhlamba sebesutha imali yabelungu yokubona bedada uma laba khona babhuda bafuthwa ama-econ ngoba imali yabo vele bophila kamnandi beze befe undebele yina lo imeya etheke isigubhu lesi untshentshana lo wayewela yabo. So yonke leyo nto leyo uthi umlaba so yonke leyo nto leyo ibalulekile ukuthi i-address nani fanele niwazi umlando njengabantu abasha uyokwazi ukuthi niyaxhashazwa niyayuzwa. Ngakho-ke ngithi mina-ke Mphemba lungisa lento within a month bonke uyilungisa kanjani. Okwesibili ngithi mina Mtolo ngoba ngibandabala eshebelena le high school sweetheart ngindaba ngendaba yakhe lokuthu uduma Mtolo lungisa lento njengeqembu elibusayo kwaZulu eliyikhanda bonke wenze njani qoqanani nibonke nenze njani anyi-challenge lento manje kunjalo mina ngizoyisukumela ngokweyinkantolo ngoba ngiyazi mina ukuthi mama masithole Mloyi ngempela ngicela ukubuza nje ukuthi mama wasiphathela kahle u-art and culture wethu sabonga singamacebo namanje ngiyabuza umbuzo nje ukuthi njengoba usiphethe ucocktail uthini imqathango
imgomo ethintana nokubeka kwechusi kusasa mangabuye sekuphethe lompala othi upapasi ipampasi lena papasi yomlungu kuthiwa iDA kusasa singabona isichuse sika declare noma sika lo mfana lo lelikhehla lenalo elinyanyisayo kuthiwa uThoni Leon selibekwe lapha sekuthiwa nalo liyahlonishwa yiqiniso lelo ibukeni lento minilwa izimpi esingayidingi nilwa izimpi engafuneki abantu bafuna intutheko bafuna amanzi bafuna ugesi nina nibange ichuse nibange umgwaqo kwethiwa komgwaqo you are wrapping your shoulders it equals and nothing stupid mentality lethanda izongane ngitshenge ukuthi uphathwa kanjani shit man shit lethanda give the country here now hey ngiyamtshela mina nithi phukuphuku yabo yeah ngithike ngaza kwethu into ebalekile njengamanje ibaleka kakhulu ukuthi undunankulu aphendule ukuthi kwenzakalani ngayo yonke lento ucocked aphendule ukuthi kwenzakalani yonke no national cocked aphendule ukuthi kwenzakalani angazi ukuthi ubani umpethu lo sephethe noma ubani ngoba sebekhishile emkhiphile lo mama lona umdala nkosazandla bezome lo kuthiwa kodwa manje ke uphethe singabasungulu bakhe wesiphethe uphethe is youth yonke le nto leyo sebemkhiphile lapha kwa court so ke yonke into lesingayifuni ke siyikhanto yokuthi ke we can't have a direction if our leaders are doing such nonsensical decisions. Bheki Cele mkhwanazi kwaZulu-Natal I'm disappointed uma nina lihluleka ukugada isilo sethu samabandla wonke we cannot let our king in our kingdom suffer as a result of the political egos. Webheki Cele umsebenzi wakho cela ukukhumbuza baba akuncengwana la kunjani you can't get on a stadium and on a podium if you are fear bottles njengamanje if you are fear stones ngithi mina Bheki Cele nawe mkhwanazi I'm disappointed ukuthi nina ningena hoxisa abaqaphi besilo ngiyaniceba manje ngiceba kwi society ngiceba umhlabeni wonke jikelele ngithi mina amazulu wonke yazinini ukuthi uBheki Cele mkhwanazi bake bahoxisa isecurity yesilo isikhathe eside isilo singawazi unyakaza singawazi ubaba imhlangano kuze qashwe ngisho private security as a result uBheki Cele baba nakudlokombane nganiyenza lento nimxhaphaza uNdlokombane ngenhlonipho yakhe ukulunga kwakhe kwaze wafika la xashoka khona wadlubulundela nendlula mithi yethu namanje ekesilo samabandla wonke uMisizulu kaZwelithini na kanjani nemxhaphaza nenza yonke into engenanhlonipho shonini njengamanje manihluleka ukuthi nisigadele isilo sethu makuthi nilungise isimo sasendlunkulu ngoba mina liyoba linye nje ngiyomemeza kanye amabutho agcwale endlunkulu agade isilo 24 hours futhi fanele siyimele ngempela ke manje siwuZulu anikwazi ukuncenga thina njengabantu abanivotela ithina abakhokhi bentela kodwa Bheki Cele fanele ke thina sokunwaya umhlane wakho siqhumbuza induna ebusweni ukuthi ubone ukuthi fanele ugade isilo sethu usijwayela kabi lenunu le usijwayela kabi nemkhwanazi kade ngothemba ukuthi uyindoda yabona you owe us protection you owe us freedom you owe us security. It's important that you know that you do your job according to your due restrictions and honesty. Angisabi lutho mina ngisho ngambulala manje ngisho ngazama imizi kababa niyazi ama address abo uzange ngizongibulala nenze noma ngabe nithanda ukuyenza angeke mina ngingakhulumi iqiniso lokuvikela imbube yethu ngoba iyokuphela ithemba esinalo lapha eAfrika lapha kwaZulu ngenxa yama egos enu nixosha amakhehla amadala ahamba okhala ekhaya abe nestress isilo siwadinga emveni kwalokho emveni kwalokho nenze nonsense nonsense because you are driven by political egos you want political scores nifuna ukuthi enina ubukhosi phathwe yinina ngoba nicethe isilo ngesecurity hoba labakhulu nebutho niyanyanyisa Bheki Cele niyanyanyisa nginitshela nonke manje ayikabhoqo namhlanje niyanyanyisa anginendaba mina ngihamba uyoguqa uthandaza wenzeni uhambe yothi aguqulwayo ayiboshwe lento iyanyanyisa kwasho wacima ayiqala la kalishintsha libe ukuthi anginecala mina
angina business angisebenza ndawo ungibophela ukuthi ngensizwa uyangijwayela ungibophela ukuthi freedom of speech ungibophela ukuthi wena awenze ilungisa ebukhosini bakithi bheka icala uyakujwayela. You are not supposed to be in that cabinet. You are not supposed to lead us. You are not supposed to protect us. You are nothing but the puppet of the white monopoly capital and the puppet of Amandiya la Phoenix and Tyson ama drugs nehla nenyuka ningakwazi ukuvikela abantu abamnyama ningakwazi ukulwela ijustice eyenzeka Phoenix nikhuluma udot. Ngiyakutshela njengamanje mina ayikhala ndosi woza baba nathi igazi likaNgizwe Mchunu is ready to sacrifice for the country, is ready to sacrifice for the justice, is ready to sacrifice kunjaleni ngibopheni ningenze noma ngabe yini kodwa angisoze mningizimu Afrika 80s youth of 90s, youth of 2000 and imbijana abasekretary la sebenza PP. Ngithi mina hlangana nonke neziqiniseko sokuthi niyazi ukuthi yini nifanele. These people, some of them manipulated us ukuthi bahambile baya ko exile benzani basibophela kanti babuyela ukuzodla bona bakhohlwa ukuthi economy is not about tenders, it's not about impesheni, it's not about imjondolo nama ADP house avuzayo abasakhele wona kodwa iqiniso limile ukuthi freedom of economy is to own something as a black people. Sibe proud yokuthi bakwethu singayigxeke ANC kanjena yenzaneza kodwa look at the legendary legacy of abantu abamnyama yabenzela yona. Asho ukuthini lamathenda ngoba wasisindawo ngoba mase sibawatholile ngabantu into eyenzakalayo yonke leyo mali abayitholile ibuya back kwi-private sector. We want private sector now. Ngonyaka uzawo ziyakhala nithanda ningathandi. Hey sihlaliphile manje. Hey thank you lockdown. Hey isihlale kakhulu ekhaya uNkulunkulu wami. Hey sithenga imini of 700. Hey sihlale kakhulu ekhaya. Sihlaliphile ke manje.